ሰው በጊዜያዊ ድልድይ ላይ ቆሞ ረጅም ህልም ያልማል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ألا إنما الدنيا حلوة خضرة ሲገልጿት ጣፋጭ አረንጓዴ ናት አሉ ሲቀምሷትም ትጣፍጣለች በልበል ነው የምትለው ለዚህ ነው የቀመሰ ሁሉ ከሐላልም ከሐራምም ብሎ የሚያገበሰብሰው እርካታ ሳያገኝ ስለሚቀር ማለት ጥሟ እየጨመረ ስለሚሄድ ሲቀምሷት ጣፋጭ ናት ሲያዋት አረንጓዴ ናት ታማልላለች ታታልላለች ዱንያን አታገኝ አትከስብ ማለት አይደለም ከስብ አገኝ በልጽግ ግን ግብ አርጋህ አትያዛት የመጨረሻ ዓላማም አታደርጋት ذلك مبلغهم من العلم አለ ኩፋሮችን አነሳና የእውቀት ጥጋቸው ولم يرد إلا الحياة الدنيا قال بحالا كدنيا هيوت ليلا يالا السبع توجه بك آخر أيال كتاس جنكين يملكوا سواد ما نهدو أيها الليلة يكو إلحاد نو كفر كونو يا بابا وجكون التاورو إلى أنا تجكه بملتك كباد كونو رب العالمين فتنة متكرروا مسكروا ملائكان مزقبو دمو يرساو يلو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نوم ይሄንን የሚጠብቅ ሰው ግዴታውን ችላ ብሎ ሶላት ስገድ ሲባል ተራራ የመሸከም ያህል እየከበደው وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس صدقة ست زكاة አውጣ ሲባል ገንዘብ የስጋ ቁራጭ ነው የሚል ገንዘብ የስጋ ቁራጭ ሆኖ ማያውቅም ዓለምን አዳርሰው ሐጅ ሂድ ስትለው ዱዓ አርጉልኝ የሚል የሚያፌዝ ማለት ሚሳለቅ ዒባዳን የሥራ አጦች ሥራ አድርጎ ያሰበ ሰው አላህ ፊት ሲቀርብ የሚል ነው ጊዜው አነሰህ እንዴ አንተ ባሪያ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير የሚመከርበት ጊዜ ያልሰጠናቸው ነበር እንዴ ያ ሁሉ አመት አነሰ ትንሽ ነገር ነው ካንተ የተፈለገው አላህ ጌታዬ ነው ብለህ ለሱ ያቅምህን ያህል መታዘዝ ነው ካቅም በላይም አላዘዘም አላህ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ዱንያ ላይም አትብላ አትጠጣ አላለም قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك بايون الله بسطة آخران ما السببت كدنيا مدرشهن أترسا سواوي وتهن نور بلا تتعاقبا ولد نجد رس شجرة دلم جنقب دلم لزهم ما التخلق መሻገር ነው ያለብህ ወደዛኛው ስንቅ ይዘህ ነው መሻገር ያለብህ ጉዞው ረጅም ነው ሂሳቡ ጥብቅ ነው ምርመራው ብርቱ ነው ዳኛው አላህ ነው መኖሪያው ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም ነው اتق الله ايها العبد المسلم